Jujur Rama, lamun sampean melas karo sing dari keturunan lung tulung Rama, sebenarnya kula nolak nih perjodohan kian Rama. Rama ngerti bayi, cuman kebalikannya Rama waktu dina kien laksana disanding buah si malakama. Lamun dipangan bapak mati, yen ora dipangan ibu mati. Iku satu gambaran. Contoh, kenapa Rama iki dianggape menyalah sikap lan tindakan menjodohkan anak tanpa restu lan tanpa hanya selalu jeng satu hubungan lan musyawarah. Rongo kena bayi singarane peja kautan iki wis kebeja kaunang-unang manusia kang adikung rasa aing penggagahna rasa wani pengaingna. Sapa manusane yen wis kesenengan maring Prabu peja kautan iki dianyang ya. Sebaliknya lamun penglamare peja kautan ora diterima dening Rama, sasarane rakyat pecuk bayi. Astagfirullahaladzim. Ya sampun Rama. Iya. Nah, kian lumayan ketenger. Aku Rama. Lumayan aku pecuk Kian ku pecuk kok. Iya. Sora lawang tak terjang bae. Kodin. Langsung kapanane kian anake ki. Wis ke. Kian kayane mak. Ih. Eman temening ayune ya nok. Iya ya no. Eman temening demplone. Eman masih perawane. Siraku demeni wong duwe rabi. Ya iya. Nok bakal beli bisa luru wong lengoan tak luruaken nih kita. Bokatan senang pengen duit mana kan yang bedeng. Ini bocah ya. Aja demeni laki de batur siraku. Bakal wong pengen uripe mewah, pengen uripe enak. Ya. Aja ku minter kayak Bapak Nira, sira gelem bae didol Bapak Niraku. Kodin. Punten Bu. Astagfirullahaladzim Kian bayi. dabuke. Cak bentian mana? Kodin. Astagfirullahaladzim. Ayo nih terus nih bet. Aja aku. Kini melu kodin. Ari sampean ya sebenarnya kisah apa? Anggur-anggur taka-taka mencu-mencu anak kula Tandawarti, geret-geret kula priwen. Beli baru. Pai waruan. Bakakuan kokono menaka garwane Bupati PJK Otak. Astagfirullahaladzim.